Dikolo naha ka bophara di tshwanela ho kwalwa ka Laboraro bakeng sa sehla sa mariha. Ho bulwa ha tsona ka 19 Phupu monongwaha ho itshetlehile ho sekgahla sa tshwaetso ya COVID-19. Letona o etetse dikolo tse pedi ka haro province ya Northern Cape ho lekola lenaneo la Moento. Motshekga o boletse hore ho diea ho ruta dikolong ho tla beha thuto ya barutwana ka mosing. We are on differentiated timetable. It's very disruptive, it's very unproductive, so it really will be a very serious setback for us. But as I say, lives come before anything else. We'll have to be aligned to what advice we get from health and from health professionals. But as a sector, to be devastating, not only for learning and teaching, even on the well-being of our children. Motshekga o re ho kwalwa ha dikolo pele ho nako ho tla thusa lenaneong la Moento. Ke batho ba fetang dikete tse 3 ba sebetsang lefapheng la thuto ba seng ba entilwe. I'm very confident that we will reach our target. We did have some glitches at the beginning of the vaccination on the 23rd, but things have improved since then. And even with the early closure of schools, I think we will have more time and more teachers can come to the vaccination site. Bao ba seng ba entilwe ba re ho bohlokwa ho entwa. I'm duty bound as a citizen of this country to ensure that I also feel safe for my family. Lefapha la thuto ya motheo le re le na le tshepo ya hore ho enta basebeletsi ho tla phethwa pele dikolo di bula. Thabo Katsande, SABC News, Kimberley.